Pelait nak kilat nak Hamas. Saya arngut kilang keme kibala teman na pokari Israel. Hadin ba kilat nak Hamas kila kem bat kila kidnap yaki na do bestang jokane katama Israel Hamas kata na do kanyo tarik bulan Oktober usnam arajar arpaulai. Kila nak Hamas kila pelait na ini kilang keme arngut kibala pokari Israel tanah kadau ba kini kilang keme kidan ya kamet kebam kait bam kia. Kari Israel kelaang bahadu mentak kidan palat ars pangut kinang Israel kiba kilena Hamas kidang bat sayaki bat keempat pelait re. Kari Israel kelaang ru bahadu mentah dang arsin kilena Hamas kila pelait yakinang sang cakari Israel hadin bakila depan kiam yaki. Kari Israel kala kena ru ya kilena Hamas bakilena Hamas kila penyap palat khatsan sepangut kinang Israel nadu basdang jongkatma. Penbenakin san Presiden jangkari Amerika Joe Biden dah kasang pisah ke bahadu $4 million. Kumsi bentaban pelut nak bentaban tak jing Arab syakilanat jangkari Palestine. Kajing penbenakin san Presiden yang kena kasang pisah kawan hadin bakari Amerika kala yoi kala saki bangil lengit kinang Palestine. Kila syuyam ketang, kila syu jenjar, kila syu sosat hadin bakari Israel kala syu terbom napang ya kanang ba Gaza. Kasang pisah ka bahadu $4 million ka kintub ya ki jan kinap ki blanket kabam ki dawai ki dasyen na kementa kinang Palestine. Dang ap kari Israel ya ka order no Presiden jagari Amerika Joe Biden hakabai dai banhiar tmano na kindau ya ki leno Hamas haka Gaza. Haka bahadu mentah kitang kitirelek baper jangkari Israel kidang yang sabet hajan barda jangkari Israel bat kanang ba Gaza. Kari Amerika kalau ongru ya kari Israel ban bud ya kikendon haka baidai bakian jangka pertai barokawai. Kalau ongru bakari Israel kadiban kiar kat bala ban lain nak jingyap jangkinang sang jangkari Palestine.